जों जत साइमानो जोंनि पार्टी IPFT किसा प्रब्लेम गई दंगो आबनि बागै जों दिनैहाय जों प्रेस ब्रिफिं मा खालायखा जतनो कन्फ्यूजन दंगो आबनि बागै आं दिनै कायसा मा साख्लायनाय जों खोनाखा दिनै 12 तारिख एप्रिल जोंनि फेक्शन ग्रुप पार्टी IPFT NC देवर नेतृत्वे बर कायसा सनमान खालायखा आ सनमान खालायमानि अब कोनो संविधान मते गैया जेकुनु स्टेट कन्फारेंस खालायनो हांखाय नोटिस सार्भ मा खालायो आ नोटिस सार्भ खालायजा गैया डिविजन लेवल की रिंजा गैया they all MCC all CEC the all divisional committee आबर खबर मैया it is not properly invited अब कैसा खकमा हाय खलायगै बर खलायखा सिकाव हाय खलायखा गोबां माथिन डिविजन खबर मैया बर साइयै बर अर फायखा चिनर लिस्ट दंगो जतदिन डिविजन कमिटि नि बरक ते MCC नि बरक दवाने जत लिस्ट दंगो बर कोनो खबर मैया आबनो आं सानाय as a president this conference is null and void tini amna masago जों कुनो पुस बाय आबो इम्पोर्टेन्ट या आनि मते जों फाइट खेने नांनाय जिन कस्ट न तैगै आं क्रस वारियर आं हादो फनिबां सामं तांनाय आं तांगै फायो आं प्राय 30-35 बोसोर आं हादो फनिबां कक साइ फायो आं शुद्ध त्रिपुरा सिमिया आं सारा भारतवर्ष गुरिजाक नर्थ ईस्ट गुरिजाक इवेन आं फातारो आं प्राय निनि 15 कान्ट्री रो आं गुरिखा आने एकेइनो आने वॉइस आने एकेनि कक सामानि चिन हादो फनिबा आं कक साइ फायो दिनै आं बलायखे वानाखा बलायखे अनफॉर्चुनेट माहनो दुर्भाग्य जों खरकसा सिनियर मोस्ट सिनि जों माने दिनै NC देवरमा आं बनो काकानि रिंगो आं ता बनो मानै दंगो आं बनो श्रद्धा खालायो किन्तु फियाबा आं बनो सानाय दिनै संविधाननि मते जों प्रत्येक 3 बोसोर पर जों राज्य सम्मेलन खालायजागौ राज्य सम्मेलनाव जों कन्सेन्सास लायनो हांखाय जों बुटा बुटों लायो अब कितने प्रेक्टिस एज पर रूल आं उसंगाव साखा आं 3 बार बुट बाचाखा आरो आं जितेखा थांनाय 2019 नोजोर साइमानो जोंनि खुमुलुं नवाय ऑडिटोरियामाव जोंनि 4th स्टेट एनुअल कन्फारेन्स आफ्राव बाहायनो जों बुटा बुट दिख्लायनो जों आरो GS आं इलेक्टेड दंगो साबुतनो इलेक्टेड खाय जोंनि MCC मेम्बर ऑफ सेंट्रल कमिटि बरक सिनिनो जों इलेक्शन भोटारनि अधिकार तै बाद बारिखौ अधिकार करै कन्फारेंस फाइमानो बो किन्तु only MCC member of सेंट्रल कमिटि has a right to cast their vote अबके चिनि संविधान जों अबाय खाय दं चिनि जों तिनि खोनाखा जे फाइनेराव मैक्सिमाम MCC बरक गया डिविजन लेवल बरक गया हायनो बरक कतार मादर बरकनो बरक थुमुइतै फैखा आं नायनायखा आं साइमानो आरो नॉट इवन 10% आरो MCC मेम्बर करै तारमाने अब इलिगल आरो प्रमाण दंगो आरो लिस्ट दंगो साबो जोंनि भोटार अधिकार दं आं पुरा आरो डकुमेन्ट दं आ बरक रक और एटेन्ड खाया आबनि बागै आं सानाय जों सु कोनो पुस बाया जों सामं थांनांनाय नुखाना थांनाय दिनै 2-3 तारिखआव आं प्रेसिडेन्ट मानानि बुसुक मानिया आनो जनगण हामजाखा आनो बुद्रिखा आं कप्रायंखा आदरगो खुद चिनि NC देवरमा चिनि एक्स प्रेसिडेंट बनिजेनो इलेक्शन कमिशन चंगो बनि बुहुक बाय बनि निजे he chose the election commission he was constituted by him itself आपरो बो NC देवरमा नियुक्त खालायखा साबनो
Lolit Deborma, tin senior leader, Ananto Bokto Jamatia, tin senior leader, the Omrena Deborma. Or 3-member commission, election commission, who was chosen by NC Deborah himself. NC Deborah boro choose khayo. Hakai boro election conduct khaika. 3-member committee election commission boro election conduct khaika. Free and fair. It was also constituted by none other than NC Deborah. Boridino borno chonggido. Free and fair election nungka. Ajaga sungnuka NC Deborah manka 79 vote. MK Jamatia manka 139 vote. Te 4 vote nutangka. Total vote aro kalaika nungka nene 222 vote. Kalaika. Arabising ang maximum manka ang kapaingka. And it was declared by election commission. Already senior proof tongo they after declaration oath is taken semai tang rokha chungno by election commission. Election commission himself chungno semai tang rokha. Boni pore chung press conference khaika. Adora ang saimaya bahikle NC Deborma je abo incomplete ba haihini ba jete comment khaimani সম্পূর্ণ ইয়া সামনে আবো বেলা এখানে লাচিম সংসা তে ওয়ানাম সংসা as a senior leader he is not utter he is not common like that because election commission was constituted by his own choice bonijin am chongi do ei aborang tini khanaka abo bela eখানে দুর্ভাগ্য বেলা চিংকাপাল হামিয়া जों পুষ্ণ তরজাগৈ जों tini samung khlaimiya ang tabo sago proyojon ang hangklai ang within 1 week 2 week bo tini bosto bosaka bo 300-400 বছর I can bring double tripled ang borok toy phimano ang ar confident tongo tamake jonogon public tabok an favorite tongo and very unfortunate sington simon balai ke jeng wana basungsa and si debor mane amalo kabang mane eta kagi thangka tom tini romdo kisu deborma gs tomane ek somayo bok sorai thangka ogur deborma tini gs tomane Ogur Deborma, Binoy Deborma, Budo Deborma, Rajasor Deborma, Boy Kamang Matin Netarok, Soray Tanka. Saban Karone, Sinzo Simon. Chito Deborma, Bos Soray Tanka. Saban Karone, Sin Simon. Ang Boy Praitabo, Chodo Bosotong, Ang Soriako. Because I love him, I serve under him. They eventually Bolam Deborma, the young leader, Bobo, Soray Tanka, Kak Tanka. 사번 가론에 증조든 사이마노. 버리바기 ang 어버리 사나이 I'm the fighters ang warrior ani haddo khne bang samkhlainai ang pod demang tong president mang tong abokono kotoria bonima ang obon koinai जों जदि samung khainai anglai जों sudu kok baiya जों physically sangmatang nai जों nugo 4 years in ministry जों kham mantri kha 4 years no dukhana sab Delhi thang sab Amit Shah malai sab Modi bai malai sab JP Nadai malai सब तिबारनि कक थां साइयै दिल्लीगो जों नुइतम बा 4 years एक बार फन बो दिल्ली थांयाखौ जों बाखि टिप्लान माननाय रिसेंटली फाइखाति अमित शाह थांनाय 8 तारिख तामा सिंगा थापायमने आफ्राबो बो आं साकाबनो स कागजों अमित शाह फाइयो तिब्रागो बय थांलायनाय बो आं थांबाया नों थांदि अफिसो बो प्राय 5-6 मास थांया अफिसो नगो अफिस खाइतंगो कोनो तिनि पार्टीनि प्रग्राम बो थांमाया but I wonder दुर्भाग्य ताक फनबो आं तिनि प्रेसिडेन्ट मात्र एक मास प्राय 40 दिन खा बबन डाइजेस्ट खालामलिया अबरबगे आं खाखौ पाब्लिक नि सानाय पाब्लिक जवाब रनाय साबनि पक्ष साब बुसि गोबां बरक दं आ पाब्लिक नि सानाय जे सामखायनाय जे सत्य बाय सामखायनाय गुबै बाय सामखायनाय आबनो आं खाखौ तिनि पाब्लिक आबनो ग्रहण खायनाय एक्सेप्ट खायनाय बनिबा आं अमो तिनि सावो दगनाखौ जों लिगालाव थांनाय जों कोर्टआव थांनाय अमानि अनेक प्रसेस दं जिनि थाने जों तिन डकुमेन्ट दङ अबन तै जिनि आं लुखा जिनि जों प्रेस कनफारेन्स खायमान लुखा बर खायमान आपसा बर साका only president is removed how can president can remove the president is elected not selected I was chosen by the people बर आना चुज खायखा अब तो आंनि से खायमानिया is not chosen by NC Deborma,
It's not chosen by anybody else. Any MCC member, any division member, ana bor choose khayo. Bor hamda ana booth rogo. Kita tabuk ana booth bromane point to bomai na ya. That means he is not respecting the democracy. He is not respecting the constitution of our party. Obat proman khai tongo. Amra ang sagote ni जों सालायनाय जे आंनि लाइमोननि बर'राव आंनि जे फेभारनि बर'राव जों बर' उथुमकाव सालायनाय जों तामाखामे खायमेया जों सालायनाय आबाङै आं कयनाय जत्तनो दिनै नाव बखाता बायदि दिनै मेइन उद्देश्यखौ जों पडिया प्रेसिडेन्टया आं प्रेसिडेन्ट माइफां सामखायनाय आं खायबो दङ बोरै बागै आं खागानाय जे दिनै सारातिमा बर'राव ब्लेक एटा बगनाजाक बेलेखे आतम गङै दंलायगौ दिनै आइपिडि पार्टी जों जतन सिओ जे जों दुइ पार्ट नाय दंगो किन्तु आं सानाय आं खागानाय दिनै बर'राव दिनै पाब्लिक राव बर'नो जवाब रेनाय हामबाय आंबो जवाब राखौले इलेक्शन कमिशन संमनि अब एनसिनि संगो जेति ललित देबर्मा अमरनाथ देबर्मा दे अनंत भक्त जमातिया अब बन संगो इलेक्शन कमिशन के बाफाके हामा इलीगल ने बनिजे संगो बरक बनि फेबानि बरक अब बनिजे बम दाखोय बनि प्रेजेंट न बबो तंगाफ के बाफाके इलीगल खामा अब आं बुजिने माय प्रेसिडेंट साबो सिंगाना according to constitution ang president abo nangkhe जों कोर्ट थांनाय bo tini जों गोबां document दंगो तैबं कासे ब्लैक इंटरेस्टिंग सामसोगो आं नायगो tini borok थानसा प्लस tini borok जाहाथे जों tini voice no tini दाबि no तेप्रेल दाबि no तैबो ग्राहक जों strong voice जों खालायनो मोसोगो tini वाना मसिंसा bo president tongफ्रो bo निजेनो अब एग्रीमेंट खायजा आं दा बनो फॉलो अप सांगलायो दा प्रोसेस लई दङ तागो आं मथ थांनायनि कक्सेखौ डिसकास लई दङ टक लई दङ जों थानाय दिनै सीसी मिटिं सालायखा जों इउनिफिकेशन बां टक खालायनाय दा कमिटि वाज कन्स्टिट्यूटेड सब टक खालायनाय जत एमएलए जत लाइक दिनै एलाइड अर्गेनाइजेशन मास मास खालायसों गासै कमिटि खालायखा जों मथाबाय कक सालायनाय ब प्रोसेस जों आवलायनाय एलायन्स जोंनाय ना इउनिफिकेशन जोंनाय आबो जों सालायनो बिसिंतै जों अब सल्व फैनाय अब जों सालायमानि अब दिनै सीसी मिटिं पास खायजा बनि सिगां दंगो एनसी देबन खुद बनि जे 6000 अब मेवर रमानिया ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंटशिप बेकार एनसी देबन 6 बेकार 6 और क्लियरली साइड दंगो हम तो पब्लिक ने दुकार मैया और कहां से दंग 4 नंबर कॉलम रेडी उन बांगने both the parties agreed that after Delhi division they will initiate the process of unifying both parties as one united political party. Abo clearly say to na nang bagnai or nge sab pilot sabani ang to just I following his process boni idea si and si debrama je samkhai tang mani apna taisang continue khai mani si or ani koni golti kari or mevan koni golti kari ani mote je work done process is done by NC Devarma I want to continue কিন্তু ব যে আমাকে কো উল্টা বড় সামানি অনেক বড় ব্যক্তি তঙ্গ মথা থাংনাইও মথা চিনি পাতিনো ফালির নাইও অবকর বলে দুর্ভাগ্য দিনে আং প্রেসিডেন্ট आं the complication and the performance and the activities for the last 4 years. He is minister also, important post. I am also ministers. But people already justify our performance, our activities. Abo sung nungui tong gitu bo ma hike illegation to money. Especially tini interestingly, joto tini selected elected body except president boro joto SCDC bo side dong. Aro tini GS kari tin dono de department kari aro dono de Tripura bo kari aro 80% members not present. In their absent, he is just calling the name. Oh, it's wonderful. Our presence is bono bo GS tongi tongkha, bono vice president tongi tongkha, bono AGS tongi tongkha. Ang lukha jaga
Aro kaujang leader tong hardly 15 to 20 leader tong. Chini central committee tongo jaga pray 100 ni upor. Chini CC member 104